Moje djetinjstvo je bilo sretno i normalno. Sve dok se nisam udala mlada. Došla su djeca, prvo, drugo, treće, a onda nastaju problemi. Suprug se oda u piću, zatim rad doma, a onda još i gore. Zlostavljao me psihički i fizički. Batine, bježanje, skrivanje i slično. Sada sam sama i živim mirnim životom, ali su posljedice ostavile na meni dubok trag.